Vuin hi April ni som pasari sang ni som ni panga ni nga ni ani a clear tu te chibai le vekule buat sei tu MS collection MKHC le CCM chu David Sailo MKHC din na rei to a kaushan in som khom ni lavin kaushan shrai tu ho chau in som khom ani sia achianga Council of Churches in Mizoram CCM lo piang ta po hian kaushan mi pui tharau nun aya shrai tu te in mong zom na mai turangai aul hle Shrai tu che in zom na MKHC he pola hian kaushan chu member zong thlengin kanin pum khat lol lo Shrai tu te che anin pum khat sarkar nor tur oma an shiat nor konga entirnan zukhabur ti vela che hian kaushan mi pui ngai dan lak po om lovin shrai tu in zom khom ti taka shrai tu te thu hla chau mangin huai takin chief minister pisa thlengin an lu chwa ve lo thin Diktakin zuzora hian aziak tu sign tu ni na le minglang lavin kaushana hian zuzor chungchanga chau po hian signature campaign nei sela anjin phak bakin shwai tu chin ringot ngai dan hi kaushan mi pui du dan ani lo zia an shefi anga polro pui tak anga langa shwai tu ni na atang hian kim kia bang du anom hial ma na poldin a harlo pol member du dan ni lo shwai tu chin du dana kal anga lang pol ming pusaran chu MKHC hi ani aminga tang reng po in shwai tu chau in zom khom na ani CCM MZP le MSU chu zirlai pol ve lu sei chonga chiang kwa mai pol pakhat turangai ani la yin zirlai pol sap tong le mizo tongin kan nei mo mai ramdanga om ve mo chutiang cha chuan kaushan in zom khom pol chu MKHC le CCM asa pazovin kan nei ve le ta ni om takani a engber nge CCM chuan an tho ve le ang o akhat moi to ka CCM office kaushan mi puilam ngai dan reng lalawa thutlar pat vel kha ani le chuan a hole o mange tharau lam nge kaushan lam MKHC ding reng chung si in revival speaker nung tak Presbyterian lama Baptist le Salvation Army lama anum photo a chutiang in gospel singer nung tak kaushan pathuma hian an chor chuak reng masi heng tharau lam thil te hi kaushan shrai tu chunglam ron lem lo tharau za pa lo kaushan rui le hlok na na mang hum hal in ti te zara hian MKHC le CCM omchina po kanin roipol thei ho lo tharau na dik chu le kaushan zidik lo hian ram ri du tokin akham utrenga he thutluk na hian kaushan member te hian chunglam laka mo kan phur ho lawa member zong IO in ti te hian chatuan kho war huna an thiam tokin alim om ho lavin soifel an la tumaniang chu pathianin amang na samek ti kan shiat reng chu kaushan dang an ni wangota thu soile zai rong bolna kan roi ve thei ho lo hi a MKHC lawa a CCM heklo shrai tu bor ngai dan committee pol ringot hi chuan kaushan mi pui ngai dan hi amil don lawa pongchil an la tok chhauma na le zali somli po thunun thom kan la shiat si lo Aizol Temple Vanram Salvation Army hian vanun an tember an chei lui lem lo an soi hluak shan lo taksa chet na ti vel alang sar lawa an CCM ri heklo mase atakin an rong bol na hlok pui tu an tamtlat zanlai rui hlo ti mi te ta na over ring taka thu soi khum lam ani lawa eitur an siama an hluya an pen chhuaka pulpita veber ni ain atak rama an ma chon jok chu mai ani lo an biak in pui Aizol Tempula chuan pathianin aman mek te tan kongka chau takan honghuawa Baptist Presbyterian lam ani lawa mi mal taka pathian tharau na tho koltu te tan mun an honghuaw mai ani hi in rel bolna inzom khom ti vel thu pui mek te din CCM a chuan an la tel ho lo zui ma se thlara va ero an CCM dai to in rel bolna pol rama boy te chuan hun rei to taka din shwai tu chin tho ho thatna MKHC noya thushil tu le zai thiam anin roi pol theilo eng anga tharau mi chunglamin aman mek po ni se an shwai tu te ero pol angin thok ho cha anin ti em mekani clipna eng pola po hian pol member te ngai dan lak na mu mal om mi alawa shwai tu thlan ni wanga kongbo taka pol shwai le din hi pol nga tak zawrama hian alowa om theidon tak em shwai tu te meeting ho phone na pol member te thil ti ho hlei thei si lo hi kaushan huanga phei chuan awan ram rim lo viau mai congress in lung oi lo na lan tir nimin ni som paruk thlali sang ni som ni panga nilai ni khan
All India Congress Committee ratna angin Mizoram Pradesh Congress Committee chuan India rama ro relna changtu BJP te ro relna Congress right tu telaka an phu balak na du lo na lantirin Congress Bhavan kota lungoi lo na an lantir Mudia Sarkar chuan an thu nei na mang swala Congress Party right tu te thil nei an du dana endik saka diklo taka an thil nei te man sakle an laka thu buai thelu ani hi MPCC chuan adem tak zetani dan ang taka heng thil te hi kalpui thei ani ringlain an thu nei na mang swala diklo taka Sonia Gandhi Rahul Gandhi le Congress right tu dang te laka thu buai an thelu thi politics cheberchia MPCC chuan angaya BJP Sarkar right tu ten Congress right tu te laka politics phuba an lakna hian Congress Party right tu te hi an ngoi mai don lawa India ramtan Congress Party chuan a theina zongsongin na alo thok to thina ro rel na dikle constitution ti borban na hi Congress Party chuan ado zel dona democracy vonghim turin Congress Party chuan thei top a chwa zel dona ni MPCC press release Nimin April ni som paruk ni lai ni khan Dr. Lalmal Somangha ka Treasurer MPCC chuan sai ranga FCI go down na Mizoram Sarkar in so thinga leikhom sa an da chu a hmuna tloina enfia Dr. Mala chuan he hmuna hian thu soin kan Sarkar hian so thing ching tu te hi alaina ta a khongai tak tak ani chuan abo bang omlova le sak turin sum an raman thei ti kan sia Congress Sarkar in a intiam na nge taka aloding tla to chin angin tuna kan shon mek ZPM Sarkar po hi dingam turin kan phut latani ZPM in thlanma a intiam na ringin kutna thok tu tam takin so thing anlinga acho alo hun chawa mang an na khur thuk taka an lut me kani tuna hian so thing ching tu te Mizoram dung le wanga an mang ang to hle a khotam taka so thing cho sa an da nge ngo ka shalna om silawa wangin an cho bel ngam to lawa cho lovin rama atam zo kala ombok so thing shalna hun atlem teltela kutna thok tu ten thoma an lakte angai bok nen hun an nei tlem to hle a Sarkar hi achet watanga yani kan finance minister le chief minister nibok pulal do man December ni som pakhat sangni somni pathum khan ACDP sumbang atangin thlaithar leinan viable cheza somda ani thua soya kumsangni somni pali sangni somni panga budgeta hand holding policy tan viable chezani da ani le a kumsangni somni panga sangni somni paruka hand holding policy tan viable chezathum somnga da leni chuwangin suman nein kan sia a an tu chuan an lei theya kan ngai RTI ya alandanin Sarkar hi so thiang leinan viable chesomthum pariat point pani vel chau an la sengti kan lo sia a ruwa atla tran to a so thiang chona hun a om to manglawani he hun tlemte oma hian Sarkar hian chanla in kan kutna thok tu ten an thar chwa so thing te hi abo bang omlavin asum faya le sakngal turin kan phu tani ni kumlam le tun kumtir lama mun phia ching tu te tan beidon na satak alo thleng to a RTI ya alandanin Sarkar hian mun phia leinan po viable cheruk vel or chau aseng phalani mun phia ching tu te din mun aya beidon thlak le zwala so thing ching tu te din mun a omang ti hi alhom le ani sarang FCI kudam po ve in ni thlengin la khom sa po shal chwa manglo ni in kudam ala khat veka so thing da sa po tam tak an ro tran me ka tam takin buara chunga sung an thlak tran me kani so thing da khom na mun chu alei tu tur ten borin rihut hut tura be se ni lain are thruap mai ani district shanga collection center te din mun po sarang FCI kudam den mun ang thawan ni ti kan shele zela chuwangin Sarkar hi chewat turin kan phut latani ati Dr. Malahi party senior leader le media department member 10 an Troy Omani Lalram Ruata secretary media department Hawng zali somli PART-9 mipui court thushitu mipui 10 evidence kan pek dai mak angai Ruatfela no kumsom ni chuangkal to kha no pangpong swal tuar te tan human rights lama kan songoi zon puitenen kan ding china no pangpong swal tu shem an ni ngei theinan no pang ai oin FIR ka thelu tin complainant da ka changa achang le thushitu witness kani a court lama chian ten vo in to evidence iron pele don ani mo minlauti chin miswala pu no pangpong swal tu sheman ni ngei theina na court evidence petu ni kha khwale tui cha kani anga ka ti theisang tak ani wangin ka phur china court ka chan puya wangin miswal sheman ni ti ka shatin karam tan ka contribution level asang le sut katia ka hlim hle chin
no pangpong swal tu emo twal that tu emo ruihlo zwar tu emo te hian ruihlo mang swal emo an mi thale an chung te emo an pong swal te poi chau an soilawa ram dan ding lai bo chha ani wangin nang le kaya poi po an soyani ka thian pa dan lam thia min shil ka thin lung phe ka fya taka inziak chu Indian Judiciary hi Evidence Act a in ngat ani wangin a tha em a America ram te angin mi fel shempal om ve mang lo mi fel pakhat shempal ai chuan mi swal somkwa pakwa chu lo zalen mai ro se ti hi a principle ani a Bible be chana duan ani wangin za ngai nei na khata anem bokani chu wangin khaw in chu evidence ron pedo nem ni tia min lo biak lom lam thin na moi ka ti em ni ole Hawng zali somli iswa hian mizo mi puin mishing swatna silai mu phudri lo number 4 kan lo hwa chia asiata nima sela Indian judicial system hi achunga kan soyang khe ni wangin anem amwang adu tuin a uluka dan ro rel na court lama miswala pu hi pu fu an har viau thina ni chu wangin mi pui court ta thu she tu mi pui te kan te mak anga ya Mizorama kar khat te isu awmlo kati fiam thu chin ang che in tu te mo pu in kan thei ngil le mai ringin khutlang ro rel na mi pui ze zia sha in za thlak takin tong kam an che ni kha ho u mi pui kor ta thu re tu mi pui te hian nun na swa tu silai mu phut hi thei ngil la window ze lila Mizoram mishing claim te zinga a ho sak thut theilo ti po she rengin ho sa thut te en tong thiam ze lang u